سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Allah'ın berekeli okılgan hikayetlerden payda olgan acır savaptordu süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayık ruhuna, anın kutman übilesine, kutman sahabalarına, oşondayla Allah'ım bizim elibizge, jurtubuzga, mamleketibizge, dinibizge, Kur'anımızga kızmat kılıp ötüp etken ata-bağlarımızın arbaqtarını bağışladık. Özgöçe uşul jol kırsıgынан, tabiat kırgızlarından, zilzaladan, jana uşul kırsıklardan kayçıp bolup ketken marhumlarımızga bağışladık. Allah'ın berekeli okulan hikayetlerden şarafatında özüngön suranarыбыз. Biz pendes kılıp getirgen kemçilik günöөлөрүбүздү özüң geçirgin. Günöөлөрүбүздүн ayынан başыбызга келип жаткан бул балелерден özüң bizди куткаргын Кудайым. Allahumma iftah beynana ve beyna kavmina bil haqqi ve ente khairul fatihin. Rahmetke ya rahman rahimin. Hurmatlı atalar, akırkı mezgilderde uşul mamleketibizde kırsyk көбөйүп кетти. Айрыкча могу жол кырсыгы абдан көбөйүп кетти. Колдон келишинче биздин ошол жол коопсуздугунда жүргөн кызматкерлерибиз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Диний кызматкерлерибиз жума баяндарында жол эрежесин сактоо боюнча, адам жан аманат, чыгуу боюнча, жол эрежесин сактоо боюнча да түшүндүрүү иштери болуп атат. Бирок ошонго карабай, акыркы мезгилдерде дагы статистика көбөйүп кетти. Мына биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында эмгектенген кызмат кылган бир кызматкерибиздин үй бүлөсүнө ушундай чоң бир сыноо келди да. 4 адам кайтыш болду да, бир үй бүлөдөнчү. Анан эми коомчулукка дагы биз кайрылып айтып атабыз. Анан буйруса мына жакында ошол адам жан аманат деген брошюра бар эле, буклеттер. Кайрадан биз тираж бир 10 000, 20 000 заказ бердик, жакында чыгат. Анан аймактарда, райондордо өзгөчө стоянкаларга барып, шофёрлорго, алыска сапарга чыгып аткан жүргүнчүлөргө, айрыкча айдоочуларга, андан кийин ол автошколада окуган балдардын эң акыркы курстарына барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген атайын иш планга койдук да. Буюрса мына жакында башталат, Чолпон атадан баштай турган болуп атабыз. Андан сырткары ушул табигат кырсыктары могу сел аябай катуу коркунучта. Көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз жабыр тартып калды. Мына 1-2 күн мурун жер түтүрөө катталды. Анан дагы ошо МЧСтен эскертүү келип атат өзгөчө кырдаалдардан. Ошол зилзала мындай коркунучтуу болоорун, этият болууга чакырып, ошондой бир маселелер интернет булактарында эскертүү катарында келип атат. Эми урматтуу аталар, биз ушундай учурда сөз түрдө жаратканга жалбарып, кайрылып, жараткандан бир жардам сурап, анан биздин ата-бабаларыбыз жакшы билесиздер, баягы төлөө деген мааниде ушундай бир кан чыгарып, бир ихсан өткөрүп, садака чыгарып, кайрымдуулук иштерин аткарып, мүмкүнчүлүгү чектелгендерден, муктаж болгон адамдардан кабар алып, себеби ал адамдар бизге караганда Кудайга жакын, алардын дуасы кабыл болот деген мазмунда ушундай кайрымдуулук иштерин аткарып келген. Анан ушул сиздердин катышууңуздарда, сиздердин батаңыздар менен эң алгач муфтият өзүнүн кызматкерлери менен, сиздер менен биргеликте бүгүн бир союп, ошол жерде бир бата кылып, жараткандан суранып, анан буюрса бардык аймактарга Азирети муфтинин ушу аймактардагы өкүлдөрүнө, хатибият, баш имам хатиптерге биз маалымат бердик. Талап дагы койдук, буйрук да бердик. Могу жумадан баштап эл жерге дуа кылалы, табиатчылыктын сактануу максатында этият болууга, анан дуа кылууга, истигифар айтууга өзгөчө. Эми бул жашоодо мындай кырсыктар, табиат кырсыктары мына тарых баракчаларында көптөгөн далилдер менен мына ошолорго истигифар айтып, бир садака чыгарып, кайрымдуулук иштерди аткарып, жараткандан бир жардам сурап, ушу элибизди, журтубузду Кудай Таалам бөөдө агырыстан сактасын деген мазмунда буюрса сиздерди чакырып отурабыз. Алла Таалам баардыгыңыздардан ыраазы болсун.
Kudayım uşul eli jurtubuzdu Böйдө Кыргызстан сактасын иншалла. Анда олар bir bata verip koysanızlar. Abjaparova bir bata verip koysanız. Uşul niyetlerimiz, amallarımızды Kudayım kabul kılsın. Ululab. Amin. Amin. Отырған insanlara Ұрқанның байлықпай, өзің бұйрықтарын атқара тұрған insanдардан Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям таштап кеткен дин менетін отырған insanдарға жүздерін жарық қылған, сөздерін өтімді қылған, қалған мақсат тілектерін барын қабыл қылған. Раббана атина хасанатан ва қина азабан нар бирахматика я архамар. Bismillahirrahmanirrahim. Жаратканга мактоолор пайгамбарыбызга дуру салаваттар болсун. Мына бүгүн Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы башында турган Азирети Муфтийбиз Абдулазиз Карекебиз жана сиздерге баарын түшүндүрүп айтты. Bundan maksat Allah'ım kabul kılsın. Oşol mamleketibizde kırsıktan, apatlardan elimiz aman bolsun degen maksatta mana bugün muftiyat oşol tülönü ötkörüp жатабыз. Oşon menен birgelikte 9 kaziyatта Kırgızstan boyunca 9 buka soyulup жатат. Allah kabul kılgan bolsun. Elimizde, jergebizde daim ele tınçlık, amançılık, kırsıklardan, apatlardan Kudayım ola kılgan bolsun. Damına siz bir süylep durup duanı beriniz. Kalganlar oşo duanın içinde bulaverat. Amin. Amin. Bana Allah Taalam'ın yaratkan zattın özünün ıyık sözleri yazılgan Kur'an'a amal kılıp Peygamberimizin özünün kasiyetli hadis sözlerine amal kılıp bana bugün Kırgızstanımızın bazı yerlerinde manday bir hayır eksenler kılıp Kudaylardı kılıp Kuday Taala'nın yolunda bir manday bir kan çıkarıp Allah Taala'dan yaxşılık dilep durabız. Allah'ın barımızın yaxşı tileklerimizi kabul kılıp yeri yurtumuzga tinçlik amanlıklar verip yaşıyoruz oң olup manday bir asman yerden kele tuğan türlü bala kazılardan, kırsıklardan manday yer titreyt degen sözlerde elin arasında payda olup otat. Mana şu sözlerde söylememiz gerek. Kançadan egerde yer titreyt degen, anday olup degen, munday olup degen degen sözler aytılınsa her bir oğuzumuzdan çıkan sözlerimizge perişteler oğumin dep durat. Oşonduktan jaman sözdü tilimizge albaş gerek, aytbaşımız gerek. Yaxşılıkты gana aytıp, yaxşılıkты gana Kuday Taala'dan tileşimiz gerek. Bana bugünkü tileklerimizni Kuday Taala kabul kılsın. Allah Taala Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de "Ud'uni astajib lakum" degen ayet var. O pendelerin bir nesege bir muhtaç bolsаңыздар çın ıhlasыңар menen Allah Taala'dan tilep surap dua kılgıla duaңарды men kabul kılmak maqsadыңарга jetkizem degen. Allah Taala bugünkü kılınıp atkan şol Kuday Taala'nın yolunda el yurtumuzun bakta alayı gelecek üçün kılınıp atkan şol hayır eksendardı, Kudaylardı Kudayım özü kabul kılıp tileklerimizge maksatımızga jetsin. El yurtumuz aman bolsun, dünya tinç bolsun. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasanata ve qina azabannar. Bir rahmetike ya Rahmanirrahim. Allah Taala'nın kabul kılsın. Dağın uşul iş-çarany başlap kalsak da mına. Elim jurtga uşunday жақшылык tülö bola turgan bolsa biz chetde kalbaly dep Ulukbek, Amanbay degen bir tuğanlarımız dağın bizdin salımımız bolsun, bizdin de salımımız bolsun dep oşolar salım koştu da jaratkan Allah oşolarına ömür rızklarına bereke bersin, imanların salamat kılsın, kolları daim biyik kollarının katarında bolsun. Kuday Taala'dan emne oğul kızlarının жақшылыгын tilegen Allah nasip kılgan bolsun. Dindi sıylap, eli yurtun amandığını tilep uşul koşumça özünün salımını koşup atkamızsa urpaklardan qarıyı bunatta bağlımız zabardastar. Anan daim el içinde üy bülösüdağın aman bolsun. Allahu Ekber. Rahmat. Kuday Taala kabul kılsın.